Dobar dan, dragi baštovani. U prethodnoj epizodi smo govorili o uzgoju paradajza u vašoj bašti, a ovog puta ćemo pomenuti još jedno povrće bez kojeg je teško zamisliti lagan ljetni obrok. U pitanju je krastavac. Krastavac je kultura koja izuzetno voli vodu i ono što je najbitnije jeste da mu obezbijedite pravilno navodnjavanje. Krastavac je jednogodišnja vrsta koja ima plitak korijenov sistem, dakle koji je površinski, i iz tog razloga je jako bitno da se redovno navodnjava kako ne bi preživio šok uslijed nedostatka vlage. Iz tog razloga ćemo se potruditi da mu obezbijedimo optimalnu vlažnost i to uz pomoć malča. Dakle, ovo je malč, suva, slama ili sjeno koja se koristi kako bi se pokrila biljka i na taj način održala optimalna vlažnost. Kada stavimo malč preko biljke, vlažnost će ostati u zemljištu, to je jedna prednost. Druga je ta što ćemo spriječiti temperaturna kolebanja. Dakle, temperatura ispod ovoga je konstantna i ono što je jako bitno, korovi će mnogo manje rasti ispod malča. Ovdje smo iskopali rupu za presadnju krastavca. Dodat ćemo svakako peletirano organsko đubrivo koje ćemo pomiješati sa zemljom i krastavac koji smo prethodno zalili, prosto kako bi se lakše vadio iz saksije i ne bi se raspao, stavljamo u zemlju i zatrpavamo. Krastavac je biljka kojoj odgovara vertikalni uzgoj. Što to znači? To znači da se penje uz mrežu i dobro bi bilo što bliže mreži da ga posadimo, prosto kako bi nam bilo lakše kasnije kako bude rastao da se usmjerava kroz ove, da kažem, otvore. Jedan od razloga što krastavac sadimo na mrežu jeste što na taj način dobija više sunčeve svjetlosti, bolje se provjetrava, a samim tim je i manja mogućnost da dođe do nekog gljivičnog oboljenja i svakako u tom slučaju staje veći broj sadnica na manju površinu. Plodovi na taj način neće biti na zemlji i neće prosto biti vlažni, neće dolaziti u kontakt sa zemljom i mnogo duže će ostajati na samoj biljci, bit će dakle svježiji i zdraviji. Malč koristimo da bi ga stavili oko biljke, u ovom slučaju je to slama ili sjeno. Ukoliko niste u mogućnosti da koristite sirovinu sa vašeg imanja, dobro bi bilo da slamu ili sjeno koje kupite sa neke konvencionalne farme prije korišćenja stavite u vrelu vodu nekih 12 sati, a nakon toga je osušite. I na taj način vaš malč će biti u potpunosti sterilan i bezbjedan za biljke. Ono što je jako bitno kod navodnjavanja krastavca da naglasimo jeste da voda ni u kom slučaju ne smije biti hladna. Upravo taj šok koji se dešava i koji biljka preživi uslijed zalivanja hladnom vodom kada je zemljište itekako zagrijano, dovodi do gorčine koja je baš karakteristična za plodove krastavca i sigurna sam da se svima od vas desilo da odustanete od obroka uslijed takve situacije. Ono što je zanimljivo jeste da je krastavac vrsta čiji plod sadrži više od 90% vode. Iz tog razloga je navodnjavanje ključno za rast i razvoj plodova, ali i za ukus. Pored ovog momenta koji sam vam prethodno pomenula, također gorčina kod krastavca može da se javi uslijed visokih temperatura i velike suše. Dakle, ako ne budete redovno navodnjavali vaše krastavce, opet će doći do gorčine. Isto tako, čest je slučaj da uslijed vlažnih i prohladnih ljeta krastavac bude gorak. Srećom kod nas to je prava rijetkost. Za sami kraj želim da vam skrenem pažnju na najčešće oboljenje kada je u pitanju krastavac, a to je pepelnica. Kao što joj i samo ime kaže, ima karakteristične simptome. Dakle, javlja se pepeljasta prevlaka na licu lista i lako je uočiti. A ono što je još karakteristično jeste što i samim dodirom prsta može da se skloni. Ukoliko na vrijeme ne reagujete i ne tretirate vaše povrće, može se desiti da se naglo proširi i da dovede do žućenja, sušenja, a kasnije i do propadanja samog lišća. Iz tog razloga naša preporuka bi bila da koristite neki organski fungicid. Dakle, sredstvo koje služi za suzbijanje od gljivičnih oboljenja, može se koristiti preventivno ili kada se jave sama oštećenja na listu, odnosno simptomi. Toliko o krastavcu u ovoj epizodi. U sljedećoj epizodi govorimo o tikvicama. Do tada vidimo se. Prijatno!